Mo te whakarūmakitanga iho o etahi waka rangahau ki roto i te moana o roto mahana i Tarawera e ngā mātanga pūtaiao. Nā, ko te matawara ia kia kitea mai he makoreatanga o te tarata me o tū kapuarangi. Hei tā ngā haina tihi ma te whakamahi i ngā wakarangahau ki te moana me ngā tahataha o te roto mahana, maramana ke te kitea whānui e ahana. Maps the hydrothermal plumes coming from the vents. It has a number of sensors. There's a temperature sensor, a light scattering sensor, a pressure sensor, and a chemical sensor. We've been surveying here for about the last 4 days, and we've done a big part of the southern basin of the lake, and we're now filling in areas to make sure that we don't miss anything. And the vehicle plots itself, like right now it's right here in this position, and this is the area that they believe the pink terrace is to be. He tuatahi kia whakamahia he rangahau pēnei i tēnei ki te roto nei. Ahatua tōna whānui, ki te anake ngā putanga ngāwha e korohuhu ana mai te moenga, kei raro, me ngā tahataha. To be able to have a pretty complete map set so that we have a good quantitative database from which to draw some geological inferences. Ki ngā whakamaramano i tēnei wā, koe nei anake tētahi o te toko ono o ngā roto, hurinua i te ao, me tōna pāmahana, rite mai ana ki tēnei o roto mahana. He mahi rangahau ka haere tonu mō ngā wiki e rua. Engari he wā anō a muri atu i tērā, ka kitea ai o na hua. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.